clear tu le ngai thla tu te zir top ni chibai le vekule ni zan lama inkhe result han soitur om ve nual maya chungte chu kan clearin kan ngai thla ho anga zanin inkhel tur te le football Thu Leng te thlir ngai thla ho na in nei le donang o tun trum chu I league 2 lama train bul tran dai don mai illa nimin tlai lama inkhel monam taka Mizo ten I league 2 club kan nei chun chan mari lamin point khat an lo chuaka an king puimol nei tu sat nen goal khat ve ve in pe in anin ne tok inkhel monam taka hian first half a goal kan mulawa team pani te in norton ero a monam le second half an tran deuh chau 3 minutes songa palina chan mari FC tan Vincent Laldo machon ma an hruina goal aron khunga he goal hi an chakpui mai rin na te po alian man hle ma semol nei tu satlam an beidong du big lova minute somriat pani na lojo mangin an siphur an ron suta hemi nu hian chan mari FC lam hian mal som fela te mangin goal khung bel le ngai tumin nor zui ma se goal dang alu bel zui talawa team patni te goal khat ve ve in pe in ne tokin point khata an lung oi thiam angai zui ta anne ti hian table thar bera chan mari FC lam he khelsom palia point som thum nen patni na anom zui zela ma hroi tu Diamond Harbour nen point ain zata ma se he to he ta athalo zok anni awangin patni na anom meka chuti rolin Diamond Harbour hi khelnin an khel tlem thonga chan mari FC lam hi season thara I league lama in pet kai turin tin hun thataka ding ma se he inelna champion ero an hlat chho tran ta hle avan doi zong tang sat lam ero khelsom pathuma point som pakwa nen palina anom zui zela season thra I league lam anin pet kai theina chance a talo anne Indian Super League lama lut vele ta ila nizana in khel chun semi final first leg ka Jamshedpur lamin ne na anchanga he inel na nu ma nei chelo tak mohan bagan chu goal ni goal khatin an ne in khel monam taka hian mol nei tu Jamshedpur hian goal sat tum ruk an nei ya mikhol team mohan bagan lam hian goal sat tum som pali nei thongin in khel pumpui thlerai ro mohan bagan an chung nung filor laka in pass dikonga pheichon an in thlau khop maya tum zanga somni pani mohan bagan hian in pass an nei la hin Jamshedpur hian tumza somko pasari chau an nei thonga ball possession po an in thlau hle ma se khel thazok hi an chak kher no ti chiang tu kan ti thein arinom GRT Tata Sport Complex a in khel monam taka hian minute somni palina eze siam sak atrain Jamshedpur tan Javier Severo chon ma an hruina goal aron khunga first half hun top ma shat minute somthum pasari na Mohan bagan team tan Jason's coming chon an siphur aron sut ve leya first half a goal dang du bel lovin team patni te goal khat ve ve in pe in an trin zui bok second half a team patni te in norton a monama anin ne tok mai rin na alen man nu minute som ko pakhat na Jamshedpur team tan da sa siam sak atrangin Zavi Hernandez son ma an hruina goal aron khunga Mohan bagan hian an siphur su tumin nor zui le ma se goal dang ero alu bel zui talawa Jamshedpur lam hian be sei lo zok ni chungin goal ni goal khatin first leg bi ka ma an hruai zui ta anni semi final second leg kin na le tun thlani sari zandar sari le chan ve hian nei ani dona Indian Super League champion lai Mohan bagan lam hian sikhat phursa chungin Jamshedpur hi anlo mi khwal ve thungang English Premier League lama lu chho vele tadai maila nizana in khelom chuna Chelsea point thum hlutak an hlo chuaka an kingpui an mikhwal Tottenham Hotspur chu sikhat fa in an ne London khotlap pani in khel mu nam tak maya hian mol nei tu Chelsea hian goal sat tum som pakhat an nei ya mikhwal team Tottenham Hotspur lam hian goal sat tum riat nei thungin in khel pumpui thlera ball possession a team pani te anin tluklang ang reng khop maya in pass dikonga po anin tluklang deuh thuak anni in khelin ne tok takte po ati thayin arin oma Chelsea lam ero awan nei zoka antang ta thong Stamford Bridge in khel monam taka hian in khel antran chau 3 minute khat na leka Nicholas Jackson chon hun tha aron nei nga la ma se goal ban apet per dop maya Tottenham Hotspur an him sham
minute sari na leka Chelsea lam hian hun tha an nei zui le nga la Malagusto chon hun tha an nei hi abo pel hlau maya Chelsea team in an ui zui le nge minute som pali na hun tha om le nga la Jackson mangbokin Chelsea hian hun tha an nei le ma se Tottenham Hotspur lam hi an in veng le thei hlau maya minute som pariat na Chelsea team hian hun tha nei zui le nga lin Enzo Fernandez son a hun tha nei abo pela Vicario chon tha takin alo ben chu sak minute som ni pasarina Pedro Neto siam sak atangin Jadon Sancho chuan Chelsea tan hun tha aronin siam velea heipo Chelsea lam hian bo pel zui le yin minute som ni pakona Jackson mangin hun tha an nei le nga la heipo hi Chelsea lam hian an bo pel zui le bok hun tha hi chu aum chhomal mal maya ma sen hun tha nei ero an mang tang kai lo dun ang reng khop mai minute som thum pasarina Tottenham Hotspur hian Son Heung-min mangin hun tha an bo pela minute som ni palina Chelsea hian Pedro Neto mangin hun tha an nei an bo pel zui le bok first half bika hun tha team pani ten an hla nem khop maya second half an tran deuh chauti eroin Chelsea lam hian an hun tha nei an bo pel du talafa Golpal Marasiam sak thatak mai chu an midfielder pe mo Enzo Fernandez chuan thatakin gola aron chantira Chelsea sikhat fain ma a hroi pui zui bok minute songa parukna Chelsea hen goal an khung bel lea ma se hi video assistant referee endikani nuwa pomsak an ni talo thunga Chelsea team hian an ui hle team pani te innor ton zui zelin minute somruk parukna Tottenham Hotspur lam hian Son Heung-min mangin an sipur su theina hun thatak mai an neya ma se Chelsea goalkeeper Robert Sanchez chuan thatakin aloben chua saka Tottenham Hotspur tran tu ten an ui hle minute somruk pakwana Tottenham Hotspur lam hian hun tha an nei le nga la sar chon a hun tha nei bo pelin Chelsea team an phudeu zok mai minute som sari pakhatna Tottenham Hotspur lam in goal an khunga ma se hei hi video assistant referee endik ani nowa pomsak an ni ta chuang lova game bo ruak po atang zui khop mai goal shot kan munema targeta ball kalpo atam hle hemi nu po hian team pani te in norton a mo noma goal dang ero alu bel zui talava Chelsea lam hian Enzo Fernandez a goal khung mangin sikhat fain ne na an changa point thum hlutak an hlo chuak tihian table tharbera Chelsea team hi khel som thuma point somwa pahni nen palina anin suan chawa City le Newcastle United te chu an le pel zuita anni avan doi zo tang Tottenham Hotspur lam eroin malam pan thei me ulavin khel som thuma point som thum pali nen som palina anom zui ve sel bok an coach post te kok lu chu an ban thua hin arinom chho tran ta inkhel result lam ka san taila inkhel tour fixer lama lut vele ta ila zanina inkhel clear tour om ve neu don na zanlai pel dar som pani le chan ve La Liga lama Rayo Vallecano le Espanyol te anin matson don na Italian Serie lama Genoa le Udinese te dar som pani le minute som pa in matson don bukin German Bundesliga lama zanlai dar som pania Augsburg le mashoi mek tu Bayern Munich te in matson don bukin League 1 lama Nice ne Nantes te dar som pani le minute som pa anin matson don buka Saudi Pro League lama Zandar som pakhat le chan veya Al Hilal le Al Nassr te anin matson bokang inkhel result lam kan san taila football Thu Leng lama lut vele don ta ila Figa Chess News tamin atar lan dana Manchester United lam point ni pui transfer kongka loin hong tura Fiorentina goalkeeper David De Gea chu sengled le antum don ni hin alanga season kalmek dai chau tuna Fiorentina contract nei to David De Gea hi United lama akir le mai rin na alien ta hle United lam hian tun din muna an goalkeeper chorlai Andre Onana chu an do lutuk launin alhang chho zela athak tu tur an mel na konga an team hloting taka lo khel pui to tu David De Gea hi sengled le antum ni hin alanga season kalme ka ache that em bok awang hian United club ho tu temit po atlung le ni turangai anni Pedri point thu thar aron nei vele ta tun naya khanin Atletico Madrid an ne nuwa Ballon d'Or chungchang chu zo anilea Pedri chon hemi chungchang hi min zot ngun ta khop maya chan na po ka pe ngun to boke chuti rual chon zo na ani angin kan chang le anga ti te po kan ti chinin ka ring amai ro chu tu na ka thil tumber ero
Ballon d'Or hi ani lova kalau suang to thin hi Ballon d'Or hi ani tho nangin chu aya poimo jok chu ka team hlotlin na chan puite tin he team hlotling taka kai hruai te ka thil tum chu ani ya season thataka man hi ka tum ber chu ani tin Pedri chuan asoi Manchester United lampoint thu thar anron nei vele ta nizan lama khanin Lyon forward midfielder anga pot sor thai Arian Turkey chu senglu antum thu anron puang vele ta rol thar ma ba keng tak nei Turkey senglu turhen United hian sumpo the chuanwal antum ni yin alang bok TBR football lamin atarlan tanin tundin huna Turkey hi Chelsea le Liverpool te point senglu antum ni yin alanga United lama emo Premier League club lian dang lama hin kan mu mai te po arinom German forward tuna Bayern Munich tana khelmek Thomas Muller point to thar arun nei vele tawa Daily Mail lamin atarlan danin Muller hi tuna a khelmek na Bayern lam hian contract zia pui antum le ni yin alanga experience nei thato antim tana mitang kai ni bok hi season khat chunga tan chel le antum ni yin tarlan anni chuti rolin Thomas Muller hian athutluk na ero aso son don lo ni yin alanga Major League Soccer Club LAFC lam chu season kalmek ato phuna azom don ni yin alang chhozela inrem na po an nei thuai don ni atarlan ani bok chuti rolin soita kang khan Bayern Munich lam hian season khat chunga tan an team tana khele turin khlemle antum don ni atarlan ani mek bok Chelsea lam point that striker thazet mai Emmanuel Emega chu senglu antum ni hin alanga League One club Strasbourg team tana chetra mai senglu turhian Chelsea hian amana po sum the chuanwal antum ni hin alang bok Chelsea lam hian role thar player te senglu tumin tran anlak chhun zom zela hian du na ti hlotling thei tur hian in League One nama Strasbourg team van tlang tan po season khata gosom ni chuang khung thei hi senglu antum do ni hin alanga Chelsea lam hian an hnai to hle ni hin French Football News nam chon antar lang to nge Liverpool lam point thu thar an nei vele sela ni zan nama khan nipui transfer kongka loin hong tura take fusa kubo chu senglu antum do ni hin alanga kubo senglu tur hian amana po pau million somnga vel chu the chu antum ni hin alang bok Real Madrid le Real Sociedad te anin khel truma Real defender tena angam lo mai kubo hian du tu anei lian chho ang reng khop maya Messi chuak 30 te po an lo sei to thin kubo hi Liverpool lam po hian an ut hle ni yin alanga Mohamed Salah chuak mai turanga soithom alo leng ve reng bok nen helai mun ruak lo khat tu turata kubo hi senglu antum don ta a ang hle team tok lemin atarlan dana Liverpool lam poin antler nung lam thuam chak an tum na konga din huisen le Milos Kerkez te chu senglu antum nge ni yin alanga team tokin atarlan danin Liverpool hian Bournemouth tlar hnung lama chetra pahni te senglu tur hian pau million somko panga vel po an the chuak don ni hin alanga hetiang za thian player pahni te hi senglu antum don ni hin alangta Liverpool hian ahma tongin player pahni te hi senglu tumin tran an lo la towa an senglu thei nge rin na te po alian chho tran ta hle Football azin ko anu ma nei thra mai tu na pandit na thok mek Paulo Di Canio point thu thar aron nei vele ta Di Canio chan Ballon d'Or chung chang hi soive ka duwa mitam takin tun na ya Mohamed Salah tan hun aum to lo tin an soi thina hei hi thudik tok lo anni season kalmek ala top lava season atop phuna cho hei hi chu ti chian ani yang Mohamed Salah hian Premier League no moi acho ya Premier League a record thatak asiam ani chuan he choi moina hi adong thei tur zinga aum ve nge hin karinga du sakbi kom lova antidon ani chuan Salah hian season thatak chu amangin ka hria lan ve po aphuwe tin kanio chun asoi zui bok Barcelona lam point thu thar an nei vele ta nizan lama khan Bayern Munich atrain Kings ni Coman chu senglu antum do ni hin alanga Hansi Flick an Bayern Munich a alokai hruai to Coman po hian Hansi Flick an hnuai khelle hi apoi tilo ni hin alanga inrem na te po an nei thuai rin na alien chhonin French football lam chun antar lang to nge tun din huna Kingsley Coman hi bayana ahlim lutuk lo ni in alanga hei hi Hansi Flick hian man tangkai atum a angta Liverpool le Everton te anin khel truma Tarkowski red card pek lo chungchanga po
Jamie Carragher chu aron tong chuak vele ta Carragher chuan khain khel referee ha ke chuan kadem lova Sam Barot kha soisel na tur awum lo anni chuti rolin soisel theina tur lai po awuma adin na lai position atang khan a hmu chiang ma ingwanga red card pelo nge ni ti kha soi har satak anni video assistant referee anen nuwa phei kha chuan red card an pek ngei ke chuan kalo ringa Tarkowskian McAllister ato dang kha a hlo om ma Alistair keru atiak lo kha van nei tak ani bok ke ka ngai dan tlang takin han soita ila referee le video assistant referee duty te khan an na an thok tha tok lova player te himna po an ngai poimo tok lo din ka hria ti hin Jamie Carragher chuan asoi ni zana ma ve khan PGMOL lam chon thu chho an neya Tarkowskian McAllister ato dan chu hlo om thil ani thu le red card pek ngei tur ani thu an ron soi ve le ya match referee le video assistant referee ten anti tur anti tok lo thu an soi zui bok football pandit na thok mek patrong du ve tak mai Paul Merson point thu thar aron nei vele ta Sky Sport pandit Paul Merson chuan Premier League chanchin hi han clear chhota wang ila team ro pui tak hi kan lo muto thin anni tun din huna mitam takin Liverpool hi team ro pui tin an soi thin na ma se hei hi adik tok lo zia chu season chunulama kan mu chho mek anni team chetak anni chu katilova ma se Pep Guardiola an City team ro pui taka ain kol lai tenena te khin chuan Liverpool team hi chu ran thatok lo anni chumi ati chiang tu chu season kalmeka kan mu chu mai pelama kumin bi ka hian Liverpool hian tu an nei lem lova pressure lem lovin an khel anni pressure sa tak noya hanin khel ve ta se tuna Liverpool hi an tal boy vewin karing ti hin Paul Merson chuan asoi zui bok court of Silemin atarlan danin Arsenal lam point thil maktak main thuthar an ron neya United atrain Brazil forward Anthony chu senglu antum a ang hle Arsenal lampo hian Ajax team tana a inkhel lai khan senglu an lo tum to thin na United apan ta zok ani kha ma se Arsenal team hi an la bei dong lo ni in alanga United team a che thatok lo Real Betis a che thata mai hi an mutai le tranta ni in alanga Gunners nam hian senglu an tum tur thu an soi ni in alangta tu din huna Anthony hian tu anei sho ang reng khop maya Bayern Munich le Atletico Madrid te point an du thu an soi to Arsenal team po adu zinga an ron tel vele ta chuti rualin United lam hian an forward Anthony mana hian pau million somli an phut thu an soi to ani Manchester City team tana lo in lan to tuna football pandit na thok Mike Julian Lescott point thu thar aron neya Arsenal team chon Alexander Isak an mamo thu asoi Julian Lescott chon tun naya Liverpool in Alexander Isak senglu antum ni in thom aleng na sakhop maya ma se ke ka du dan han thlang don ta ila Arsenal team hi zom zok se ka du hle tun din huna chuan Alexander Isak hi Premier League ka striker thaber te zingami aniya season khata goal engamazat khung thei turin atha bok Liverpool lampo hi thlang se apoi ka ti chuang lova amai ro chu Mohamed Salah season khata goal som thum akhung tlin nang chi te hi chu alaka be se turnin ka shelova goal som panga tanga goal som ni chu khung thei zia tur roin atha tok le Arsenal team tan a khelani point hetiang hi kan mu karing thova Alexander Isak hi atu zok po hian senglut se an that pui karing ti hin Julian Lescott chuan asoi football pandit na thokmek Emmanuel Petit point thu thar aron neya Jack Grealish a thatok lo chan chu Pep Guardiola wang ani thu aron soi vele tatlat mai Emmanuel Petit chuan Jack Grealish tun din huna English player thaber te zingami aniya chuti rolin a thada nanga chher lo tu chu Pep Guardiola hi anni Villa team tana ache thadzia kan thretlang theu anga Pep Guardiola nuai ero a thada nangin kan mutalo anni khelna hun achang tam lo ma Pep Guardiola hian aringam lova khelna hun po apedu lo anni chutiang na chu engwangi a khel that bik ngotang minring tok lo tu tebula khel reng chon kan tha thei lova chutiang har sat na chu Jack Grealish hian atok mek ani ti hin Emmanuel Petit chuan asoi hetiang kara hian Manchester City lampoin ni pui transfer kongka lo in hong tura an player kolai engemaza te chu chuatir antum ni hin alanga
niza nama khan foot metra koto lamin antar lan danin City lam hian an player kollai Ike Gundogan, Ederson, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, John Stones, Bernardo Silva, Jack Grealish, Mateo Kovacic, John McAid mai baka Stephen Ortega te chu hral antum ni hin alanga heng an hral na sumatang hian player thar senglu antum ni hin alang bok City lam hi anin thua fai chho tak tak don a ang le Spanish La Liga tlap Real Madrid lampoin thulo mom lo hriat tur an nei tatlat maya niza nama khan an team en kolmek to Carlo Ancelotti chu lungin tang thut thei din huna ading tatlat mai Carlo Ancelotti hi tun din huna chui chian mek ania Italy rama chia enga mazat aol ruti mu chu anitlat maya hemia hen Spanish code lam chuan achung chang hi an ngai to don ni in alanga thiam lo achanga ni chuan Italian coach tun din huna Real Madrid lo ting taka en kolmek to Carlo Ancelotti hi kumli le thakwa vel lungin tang thei tur ani don ni in alanga thiam lo achanga ni ngat chuan Ancelotti hian Real Madrid achua san anga lungin atang don tin ani chu atan thil poi tak ni thei tur angai anni Arsenal lampoin thulo mamlo hriat tur an nei tatlat maya niza lama khan an defender poimo Gabriela liam chungun taka indik ani nuwa akaiza tha anati mu chwa ania hemi wanghin zaipui ato tur thu puan anni Arsenal lam hian thu thar nei ngal vatin Gabriel chu season kalmeka an team tan ain lan to lo tur thu an soi chiang ngal boka Arsenal tan thil poi tak ani ngei arinom Arsenal team hian tun din huna tlarhnung lama Arsenal team a hian William Saliba le Gabriel te inkop an thadzia kan thretlang thevin arin oma title race apoimo hun lai taka Arsenal team hian liam an nei chhomal mal maya Gabriel season kalmeka kan muto don lauti achiang zui bok nen Arsenal team tan hei hi thil poi tak ni ngei turangai anni English Premier League club te tan ni zan nama pohan thulo mom hriat tur awm ta Victor Osimhen chu an senglu thei rinna alian ta Premier League club kan ti khan tun din huna club lian ho te chon an du vek kan ti to kha Premier League ka club lian kan ti ho te chon ani hi senglu an tum vek anni hemi an lomna tia kan han soi chan ber chu amadu tu le a hel tu zingami Juventus nam chon ni zan lama khan Victor Osimhen hi senglu an tum lo thu an soi chiang ta hemi wanghen Premier League club amadu tu te tan thil lomam tak ani arinom Osimhen hi tun din huna Napoli lampoin an hral phal tur thu an lo soi towa Premier League lama kan mu arinom chho tran ta hle Arsenal lampoin thu thar an nei chun zom zela niza lama khan Deportivo La Coruna winger thazet mai Jeremy Hernandez chu senglu an tum thu tarlan ani hia team tokin atarlan danin Gunners sam hian Jeremy mana hian pau million somthum vel the chu an tum ni in alanga hei hi Deportivo lampo hian an pom don ni in tarlan ani to bok Saudi Pro League lampo in borok an nei chun zom zela transfer kongka ain hon nai hi chon an ni lam hian thom an nei ring thin hle ni zan lama khan algot sialam chuan Victor Gyökeres chu senglu an du thu an soi vele ta Gyökeres se sum tam tak lo turin an bemek ni hin alang bok hei mai baka Saudi club algo sialam hian Gyökeres mana hian Euro makta doi samsari panga vel po the chu an tum ni hin alanga in remna an nei pui mai rin na te po alian ni hin Santi JFM News nam chuan an tarlang Chelsea lampoin an midfielder Enzo Fernandez chu hral an tum lo thu ni zang khan an puang non le ta tun hnaya Real Madrid nen thuk takin soizom ni ma se hei hi thuleng mai ani thu an soya Euro makta doi za vel pon rondil po ni se Chelsea lam hian an midfielder poimo Enzo Fernandez hi chuatir an tum lo thu chiang takin an soita Chelsea tran tu te tan chon hei hi thil lomam tak ani ngei arinom Ole khati chin hatun rumatan chon ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lam hatan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak te nen kanin mu chho le zel don ne